Sumagmamanulaengan nga aldaw, sakbay ti panakarambak ti maibilang akadadakkelan a selebrasyon, ti kultura ken tradisyon iti probinsya, ti Festival of all Festivals, tanok ni Ilocano Festival. Nadanunan mi digiti naruway nga agtutubo ang mga ibagi kadigiti 20 ket 2 nga ili ken syudad iti Ferdinand E. Marcos Stadium. Naiget iti panangisagana da ti performance da nga ibingay da into no February 28, 2026. Full force. Kastoy nga indadawan ti Tourism Office ti inda panangisagana ti Engrande a Festival Showdown ang mangipaay ti 360 degrees nga immersive experience kadigiti agbuya na agbayag ti agarup 5 nga oras. Imununan ang ipasirip iti agserbi nga stage iti publiko no sa din no makita iti naidumduma plastar na no maidasig kadigiti napalpalabas at awen. This is a change we've been brewing for many years, in fact. Nang nangro na ket makita tayo that the in the round or arena type of staging is also natural for us in the Ilocos. When we gather, no, aguumbong tayo, meeting ti barangay, pulong-pulong, or the way we structure our dapay or dapayan in northern cultures is circular. It's but appropriate, no, that we change our format and make it a more immersive, more engaging festival for all our audiences from all directions. Kunada kila tulong digiti mununa na major events di stadium kasi ti palarong pambansa 2025 tapnon adda ang mapapintas pa ti tanok ni Ilocano Festival. Palarong pambansa, the hosting was a turning point in terms of how we should stage events at the stadium. We have visitors from all over the country. We have a strong interest coming from our neighboring provinces in the Ilocos. It's truly an Ilocano festival, no? And we have visitors from as far as La Union, Ilocos Sur, Cagayan, Isabela, who come here to not only enjoy the festival but to also benchmark and observe, no, how we're staging this annual festival. Basa iti Ilocos Norte Police Provincial Office wenno ayan PPO. Manamnama nga agarup 10,000 aging gana 15,000 iti live audience iti FEM Stadium into no Sabado. Impasigurado daan na iget iti seguridad ang may patungpal no sa dinno akatinulungan da iti agarup 648 uniformed personnel. Dahito ikit uniform personnel only nga kadagup-dagupan dagiti police, dagiti Philippine Marines tayo, dagiti Coast Guards, be it member on the Philippine National RMFD, SAF, and PMFCs tayo, to include tourist police units. At dapay apo dagiti volunteers tayo from other agencies. At itong number po ito ng ating personnel na 648 ay complemented po ng ating mga volunteers at officers from the provincial government. Idawdawat digiti otoridad iti kooperasyon digiti agbuya kentong palenda digiti maipakat as safety measure. Marami po tayong mga pinagbabawal na dalhin at ipasok during the event. And of course, isa na dyan yung mga weapon of any kinds like mga bladed weapon, especially guns. Bawal din pong magdala ng, of course, these are commons, illegal substance such as drugs and the like, marijuana. Alcohol, bawal din po magdala ng alcohol sa loob. At meron din po tayong istriktong implementasyon ng pag-check ng mga under the influence of liquor pagpasok ng ating venue. Libre iti general admission ken mabalin ti agbuk ti ticket iti tanok.ilocosnorte.ph. Para met iti leveled up experience, mabalin iti gumatang ti premium ticket iti Provincial Treasury Office. Mark Magdirila, Balitang Solid North.